Kadai-kadai ko All India Radio Shillong ka khubor ban puli du Elma Arwar. Kimat bakongsan jong ka khubor menta ka step ka arpsantre uremphang gilong. Pentip Menteri Rang Badu kari Narendra Modi bagi dan palat news patli ki agri startup hakari. Rai Sarkar Pedeng Bante ya ke Medical Skill Development Center ha ka jingdut ka ba aspa san phoklo tingka hajela Meghalaya. Penpau Menteri Ramba ke Jela Meghalaya ukonat ke sangma ya ke jingdon kam bantung ya u Director General of Police Barim u R Chandranathan kum u Security Advisor jong Sarkar Jela bat penlong ke Meghalaya Farmers Empowerment Commission haringkat ke jingat relang bat ke Institute of Hotel Management Catering Technology and Applied Nutrition ya ke State Bankers Council ke Bandingkong ha ke Nombak Shillong. Haswa menik syaki khubor ke babanya tu nya sengap syua khendiat ya kini ke jing pemela ke berengkam. Kalba kitu ki bayo opang ni COVID khat khandai hakaleng kari kalanang ki usted ngikin tu ya kinong sengap ki jong ni banong ki bapikir bat banek shim ya ketika ya da COVID bat banyerap ru ya ki wei ban shim ya ketika kentup ya ki khana sama ki bahapdeng ka khat san snem bat khat plus nem khakarta namal ke jing saphyang jong jungpang COVID khat khandai bathamai balatip keteng kumu Omicron lakir pa dia baro ban buat ya lightly ke jing batha jong tanak ka koi ka khia ban light na ke jing mam. Kini ke jing betha kilong deng ya kimas pen ya jangai iwei ni iwei pat bat sai khot ya la kihti bat khmat man la kapor da pidang kam kinu ke jing tip syafang ukubet khat khandai phila ban phone ha ki national helpline number ki balong not iwei ar lai khandai nyopra not sound reo bat iwei not nyosan bat la ka benda ke Jela Meghalaya ki helpline number ki dei shispa phra bat iwei not nyo non ka khubor ka babanya Menteri Rang Badu jongkari Narendra Modi ula pentip badan palat news patli ki agri startup ki bala thau hakari hakini ki lai bat saus nem bala dem. Shosho Narendra Modi ula ongru bahakini ki reus nem ki bala let lala ban pinbha bat pinkiu ya ka agriculture budget hakari. Narendra Modi ula bendrap ru bayaka agriculture loan na ka benda ki nongrep la pinkiu bha da ka asya siteng hakini ki news nem ki bala dem. Haba ai jingkren ha ka webinar jong ka positive impact jong ka union budget 8,000 RPR ha ka agriculture sector lemba ka video conference Menteri Rang Badu kari Narendra Modi ula penpau ya nyutli kilat kilenti ha ka bayadei ba ka jingterwa jong ka mangtingka na ka benda ben pelong ya ka rep karyang ka bakat kum kejuk ka bementa batru ka bakio habaro kiliang. Ka Sarkar Pedeng kalarai bante ya ka Medical Skill Development Center ha ka Jela Meghalaya bat ya ka ne ka center on bay pisa da ka Union Ministry of Minority Affairs. Na kaliang Menteri Rang Ba ka Jela ukonat kisang ma uloong ba ka ne kande ka project ka bahe bah ha ka Jela bat ka jingnut na ka benda bante ya ka ne ka center kanlong aspa san phukulo tingkam. Shosho ukonat ke sama uloong bakani ke development center kanong kawai na ki center hakari kabala ban ai jing hikai ya ki reu shimet ki bawan na kalan medical bat paramedical. Kumanchpin kemau ke Ministry of Health and Family Welfare kadonchin thmu ban bu hadu shispa saputli ki skill center haki government medical college hakari ban ai jing hikai kumnu ban plat im ya ki para breu. Ka Russia kala sedang ya ka military operation ha Ukraine ha ka sinong Donbas kisipai Russia kilarung sa Ukraine lemba ka Crimea. Ka Russia kala ther da kinamding bat kiwei ka jimpin bathai ha ringkat ka phatur da kisipai na kibabon kiyang Persia ya ka Ukraine. Haswa ban sedang ka jingna iyatma o Putin ula pembela sa kipat ba ka jingna iyatma jong ka Russia kalong banyada ya kinong song ki badon ha ki jaka ki bla pembela lai lut na ka Ukraine. Nakaliang Menteri Rang Ba ka Jela ukonat ke sangma ula kerpat ya ka Sarkar Pedeng lemba ka tanat bari ni Ministry of External Affairs ban pet ya ka jingya on paistuk jong kinong Meghalaya na Ukraine sa ka Jela. Menteri Rang Ba ka Jela Meghalaya ukonat ke sangma ula pentip ba ka jingna jurip ban pet ya khaput jong ka Jela Meghalaya bat Assam hakin rutli ki jaka khaput kalaya syat mentam. Hadin ka jingyalang bat kiseng balang bapher jong ka Jela banyakren halor ka jingpin baiput na kaliang Menteri Rang Ba ka Jela ukonat ke sangma ula pentip ya ka jingdon kam banbu ya kidak kisien hadin ba ka Jela Meghalaya ba Jela Assam kilaya menjur ya ka jingpin baiput khamtam hakin rutli ki jaka ki badon ka jing ka jak hapun.
Shosho ukunat kes sama ulah pentip ru bak Sarkar Pedeng kala betha ya ke Survey of India bahkan pelong ya ke jing jurip lang bat kini ki atli ke jela kenang bala banyo ya ke jing menjur halo ke jing dro ya upur usam upapakam. Ha kini ke jing lang ke Sarkar jela kala pentip ru bak kumnu kini ki atli ke jela ki don ya ke jing sngot ho jong ke jing ya pemiput khamtam hakin rutli ke jaka khaput jong kini ki atli ke jelam. Kini ke dai ko All India Radio Shillong ke balam sipi ya khubor. Menteri Ketenat Klau jong Sarkar Jela Meghalaya James P.K. Sangma henen kesngi ulah pelat ya atli ki app bat kita kilong ka PBR app bat ka Forest Fire app ka bolong ru kum sibenta jong ka jing rakhe dap sanpu snem jong ka Jela Meghalaya bat kani kalalong ringkat bat ka jing trelang bat ka National Informatics Center ni NIC bat ka North East Space Application Center ni Nesak Shillong ka PBR app ni ka People by the ngalong biang ka PBR app ni ka People's Biodiversity Register app kadai bala pimni da ka NIC bat kalong na ka benda ban pinhe bat piniar ya ki database jong ki biological resources jong ka jelam karba ka Forest Fire app kadai ka bala pimni da ka Nesak Shillong bat lakmi lenti ban pinduna ya ka botre bat ban pin baharu ya ka jing shimrai jong ki officer bat ban pinsuk ru ya ki bebun ha ki benta khamtam nei ha ka bayde bat ka jingtam jong ka ding ha ki khlau ki batam. Menteri Rang Ba Jela ukunat kes sama ulah pempau ya kejingnon kam bantung ya Director General of Police ni DGP Barim Chandrananthan kum Security Advisor jong Sarkar Jela hakini kesisnem. Ukunat kes sama ulah itu bakalong balong kam hadu kata-kata bendalu beri ubapaka khamtam kum hadelhi ubala banyak keren bat ketenat MHA ni Ministry of Home Affairs lembak Sarkar Pedeng khamtam habede bat kilat ajena ukanat ke sama ula ongru bak Sarkar Jela kale tere bat bon kiliang bat kamlong ke basuk yaki banyo ki priyo ki basngotho bat ru ki bala banno sinyang sya kejelam. Ka Meghalaya Farmers Empowerment Commission MFEC haringkat ke jing trelang bat ke Institute of Hotel Management Catering Technology bat Applied Nutrition Shillong kala pelong ya ke State Bankers Council ke beningkong mena ke sengi balang jong tayo ya gani ke State Bankers Council lapinya da UKN Kumar ubade uchairman jong ke Meghalaya Farmers Empowerment Commission bat hakani ke council lawan menyesimenta de ki officer jong tinat beper lembat kinong trebang jong ke jelam ke jing themu jong ke jing pelong ya kani ke council kalong ban ajing yarap ya kinong rap jong ke jela lemba kilat ajing yarap beper naka papet bah naka Agriculture Infrastructure Fund. Palat sispa nyopok nreu kulo sanpu alak teli ki COVID vaccine dose ladap ai hakari lemba ke nationwide vaccination drive. Katana ka koy kakya jonggari ka pentip bahapo kini ki alp saw kunta ki bladap kari ladap ai hadu laipolak sap khundai hajar ki COVID vaccine dose. Katana ka koy kakya jonggari ka pentip lu bahapo kini ki alp saw kunta ki bladap kadon khat saw hajar sispa sapu prangut ki bayo thma yo COVID khat khandai. Ka recovery rate jonggari ka long khandai pu pra pun sapun reu na ka sispa. Haba phai sya ka Jela Meghalaya ki bayo thma yo COVID khat khandai tang hnin ka sngi ki long khat reu ngun bat ki bakoit na uni khunyang jingpang ki long sap san ngun. Ka Jela Meghalaya hadu hnin ka sngi ka don aspa afwaitli ki active case. Kumshi benta jong ka jingrakhe ya ka Azadi ka Amrit Mahotsav ka exhibition kom awareness program ka ba asngi ka long ru ka jingrakhe ya ka jindap nyopsan snem jong ka jingyo alai lot ka ri ka lasdang hinen ka sngi bat ya ka ni ka program lapli do Professor TV Subha ubade acting vice chancellor jong ka school ba nihu ha ka multi use convention hall nihu Shillong. Haba ajing kren ko mukongsan u Professor Subha ula penpau ya ka jingdon kam ban pen bha ya ka sinap puli ka bolong ko weina ka slam ka ba ajing mentoy bha ya ki samla puli na kaliang u Dr. J Narayan register kanihu haba ajing kren ko musimbut kongsan ula pen kemau ya ka jingdon kam ban pe ya ka menor na ka benda ban pen bha ya ka lawai jong kari India. Ya gani ke program la pelong da ke Regional Outreach Bureau Ministry of Information and Broadcasting Government of India haringkat ke jingat relang jong ke Dean Students Welfare nihu bat ke Research Scholars Forum nihu. Haswaban pengkut ya khubwa sa sisien kimat bakongsan pentip Menteri Rang Bado kari Narendra Modi baki dan palat news patli ki agri startup hakari Rai ke Sarkar Pedeng bente ya ke Medical Skill Development Center ha ke jinglut ke balong aspa sanpoklo tingka ha ke Jela Meghalaya.
Penpau Menteri Rangba Kejala Meghalaya ukunat kes sama ya kejingdon kam bantungnya Director General of Police Barim U.A. Chandranathan kum Security Advisor jong Sarkar Jala bat pelong ke Meghalaya Farmers Empowerment Commission haringkat kejingat relang bat ke Institute of Hotel Management Catering Technology and Applied Nutrition ya ke State Bankers Council ke Baningkong Hanong Ba Shillong. Katu ki khubor ki lakut ki bawan chepi nak studio jong ko All India Radio Shillong bat sakin diat pon ngin saya so bat ka Delhi Station nak benda ki khubor hakakten Hindi bat bot bat sa ki khubor hakakten Pareng kani kadai ko All India Radio Shillong.